Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse n'amahoro y'Imana agumane namwe kuri mwe mwese mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu turi kugenda tubagezaho by'uruhererekane muherere ijyane no ku migabane y'amakungu yakure abahereye mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muherere mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi turi ku igenekerezo rya 14/2024 tukaba tugarukanya amakuru tohojwe n'amenyeshamakuru bacu baherere ijya nino cyane nka mwaheje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazogera nyine ufyonde ko hamatoje turabana mu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru ari update ari breaking news ari kuvugwa ijya nino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gisagara cya Bujumbura tukerekera no mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tukareba ibiriko birahavugwa na amakuru akomeye cyane tubazaniye atugezeho akakanya ubu ngubu abasoda b'u Burundi batayo 5 zigiye kwerekera mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bivuye ntare rushatsi isoye itangazo vuba na bwangu indege yaturutse mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ni ya Kongo ya FARDC itwara abasirikare isesekaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ishyamba rya Kibira abangaba biteguye bikomeye cyane dore ko bamaze iminsi mu myimenyerezo ikomeye cyane. Si ivyo byonyine turakugezaho nandi makuru menshi tubafitiye turaza no kunyarukira mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe igitumye Antoine Felix Tshisekedi ahamagaza izi ngabo vyihuse ndetse bikaba biri kuvuga ko zigiye gutabara ese zigiye gutabara iki ese FARDC vyagenze bite ni byinshi tubahishiye muri aya makuru na amakuru utasanga ahandi naho nyine rero wakura amakuru y'ibiriko birajya mbere ku mirongo y'urugamba tukarebera hamwe n'abanywanyi bacu kuri Burundi News TV amakuru yagiye asohoka ahariho hose mu karere k'ibiyaga binani mbaye ikaze rero nayo makuru tugiye kubagezaho mu buryo bw'idonido tutabatindiye rero mu nyemerere dutangiriye kuri aya amakuru biri kuvugwa ko Antoine Felix Tshisekedi atabaje mu genzo y'igihugu cy'u Burundi n'icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ibintu vyakomeye cyane ngaha Sake aramutabaje bikomeye cyane rero ngahite yohereza ingabo vuba na bwangu dore ko Antoine Felix Tshisekedi ku makuru dufite ngaha kuri Burundi News TV nuko ashyiri haba basirikare nibahagarika ibiriko na hano mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko bashyiriho ibihumbi 10 by'amadolari kuri misiyo itazatinda ndetse ngo nibayisoza bazahita bigarukira mu myimenyerezo ikomeye cyane na makuru akomeye cyane ibi ngibi byatangiye bite n'imigwano yahereye hariya Sake biri kuvuga ko FARDC abasirikare b'abarundi MONUSCO SADC abasirikare ba Tanzania Wazalendo ku mutwa M23 bikaba byananiranye cyane ni mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo yamaganye ibikomeye cyane M23 kandi yongeye gusubiramo amagambo n'umujinya ukomeye cyane dore ko avuze amajambo ku rubuga rwe rwahoze rwitwa Twitter ubu rwitwa X avuze ko agiye gukora ibishoboka byose mu kwezi kumwe akaba yirukanye ingabo za M23 ivyo yabivugaga kumbi yahamagaje ingabo nk'uko amakuru atugeraho yagiye abihamangiriza nuko ubu ngubu indege ikomeye cyane itwara abasirikare ihejeje kugera ngaha mu ishamba rya Kibira igiye gutwara abasoda bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi bari kuvuga ko bagiye gutabara FARDC ni mu gihe ahangaha umwari wa M23 byavuzwe ko watwitse ibitwaro ndetse n'ibimodoka by'intambara bya FARDC bikarakaza bikomeye cyane Christian Chiwewe ngakaba yitabaje umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi kubera ko Christian Chiwewe ari we washinjwe ibikorwa bikomeye cyane hano vya gisirikare bikaba biri kuvuga ko abangaba ise bitabaza perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nakuzuyaza ahise atanga itangazo ndetse bikaba bishikiye uyu urongoye igisirikare cy'u Burundi nyiricubahiro Prime niyo ngabo akaba ahise atanga itegeko vuba na bwangu hano mu ishyamba rya Kibira aba basirikare bakaba bari standby yo kwerekera hano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gutabara bikomeye cyane na amakuru ari kutugeraho akomeye cyane biri kuvuga ko abasirikare batayo 5 zigiye kwerekera umumenyesha makuru wacu herera mu ishyamba rya Kibira akaba ari gukurikirana uko operation uko iyo operasiyo igiye gutabara hano kuri aba basoda
igiye kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko byifashe. Gusa ku makuru atugejejeho nuko hari abasirikare ba FDLR ndetse n'aba FARDC abo Burundi bose bambaye impuzangano y'u Burundi, n'abasirikare n'ubundi bari mu myimenyerezo ikomeye cyane, nubwo bose batagiye bari mu myimenyerezo mu ishyamba rya Kibira bamazemo amezi atari make mu buryo ngo bwo kwitegura gufasha igihugu cy'u Burundi ko cyategwa n'umuhari wa Red Tabara. Iki ngiki rero bikaba byarateganyijwe ko ngo abangaba bazifashishwa mu kuba basubiza inyuma umuhari wa Red Tabara. Gusa bibaye ngombwa ko Antoine Felix Tshisekedi ngo yitabaza izi ngabo kubera ko ziri ku myimenyerezo icyaye cyane nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Uyu nguyu nakamwenyu gakomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi yabivugaga bitazwi neza niba koko aba basirikare baza ndetse nta n'ibyo yigeze atangaza. Sibye ko ngaha kuri Burundi News TV dufite amasoko yacu y'ibanga ndetse n'abamenyesha makuru ubumwuga batugezaho ibiko birajya mbere ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'icyagoma, tukarebera hamwe n'ibiriko biravugwa tubikurikirana 5 kuri 5. N'ubundi ni amakuru akomeye cyane. Uti bigenze bite? Ahanga Antoine Felix Tshisekedi aba basirikare biravugwa yuko bashyiriweho inote y'ibihumbi 10 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe icyo ari cyo cyose bakwirukana izi ngabo za M23 hano muri Sake. Ni mu gihe amakuru yamenyekanye ko M23 yigaruriye Sake ndetse bikomeye cyane, dore ko FARDC yananiwe kuba yasubiza ingabo z'umutwe wa M23 inyuma. Ni amakuru akomeye cyane yo bikaba byarakaje Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kandi murabizi ko yemereye gutabara mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi aho rukomeye. Abasirikare rero nk'uko umenyesha makuru wacu yaganiriye n'umwe mu bakuru bahagarariye iki gisirikare, harimo n'abaganiye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimo na Prime Niyongabo yatangaje ko izi ngabo n'ubundi zimaze iminsi myinshi ziri mu myimenyerezo ikomeye cyane, dore ko ari Special Forces z'igihugu cy'u Burundi iba yiteguye gutabara umwanya ku mwanya. Abangaba bakaba barahaguruka mu minota itarenze 30 berekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba biteganyijwe ko rero ahangaha nta saha irashika batari bagera ahangaha ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, bashitse bagahita berekezwa ngaha. Yatuganije uko operasiyo ipanzwe, kandi abangaba nibarangiza operasiyo yabo barahita aberekera bagaruka hano ku myimenyerezo ikomeye cyane. Gusa kuvyo yongeyemo ko hari abasirikare n'ubundi batashatse kuvugwa amazina bagiye muri aba basirikare b'igihugu cy'u Burundi, bose bakaba bambaye impuzangano y'igihugu cy'u Burundi ari Special Forces ikomeye cyane. Gusa ku makuru dufite ngaha kuri Burundi News TV nuko hari bamwe mu ba FDLR n'ubundi bari hano mu gisagara cya Bujumbura, ndetse hari n'abari mu ishyamba rya Kibira. Abo bose rero bakaba berekeye ahangaha mu gisagara cya Goma. Bikaba biri kuvuga ko nabo bagiye kugenda muri abangaba berekejwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kuba batabara bikomeye cyane ahangaha Kongo, dore ko ibintu byayagaye, dore ko byakomeranye Antoine Felix Tshisekedi mu mujinya ukomeye cyane. Abangaba bahawe intwaro zigezweho, ibibunda bya kirimbuzi, imodoka z'intambara ziragenda zibaherekeje. Usibye ko ngizi modoka ku makuru dufise nuko ziragenda ziciye ku nzira y'ubutaka, ziragenda mu bimodoka vy'intambara ndetse bitwaye imbunda n'amasasu, byo bitaragenda ngaha. Ariko aba basirikare nk'uko umumenyesha makuru wacu yagiye abidutangariza, batwaye ibikoresho bishoboka, usibye ko ibikoresho bikomeye nka za burende ndetse n'ibindi bimodoka bigiye bikomeye biraca inzira y'ubutaka bizakabazabasanga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hano mu buseruko. Abangaba bikaba biteganyijwe ko barahita babanza muri teritwari ya Masisi hano mu mujyi wa Sake. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yarakaye cyane, dore ko asheteye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amafaranga akomeye cyane kuri aba basirikare, amadolari buri kuri umwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika angana n'ibihumbi 10 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Special Forces. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abatari bake bari gutera comment ku mbuga nkoranyambaga, bari kuvuga yuko ese ibi birashoboka
gushoboka. Ese aba basirikare berekejwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kuba batabara FARDC bigenze bite? Ese barirukana umutwe wa M23? Ese birarangira abite? Ese baramutse bananiwe kuba bakwirukana uyu mutwe wa M23 nk'ibindi bisirikare byose biri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagenda bite? Ese bahabwa ayo mafaranga? Ni ikibazo umunyamakuru wacu wa Burundi News TV yabaje Prime Niyongabo. Uyu nguyu yabajijwe ikibazo gikomeye cyane, yaciye amarenga avuga ko Antoine Felix Tshisekedi ngari umuntu w'umugabo kandi nawe azahembera abo basirikare igikwiye. Akaba yagaragaje ndetse akaba yaciye ururondogoro rumaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ingabo z'u Burundi ngo zikomeje gushirira hara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi yakuyeho urujijo ngavuga yuko ahangaha ngo ari inyungu z'igihugu ndetse n'igisirikare kuba ngo kiri kubona ibiraka hanze y'igihugu ndetse ari n'amafaranga ari kwinjira mu buryo bukomeye cyane. Abanyamakuru bakomeje bamubaza ibibazo bigiye bikomakomeye bamubaza niba koko ngo amafaranga ava hano ibikorwa bya gisirikare nk'uko yagendaga abivuga ngo yishyirirwa ku mufuka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'abakuru bahagarariye igisirikare cy'u Burundi. Ibi ngibi yavuze ko ngari abashaka gusevya igihugu ngo bashaka guharabika igihugu cy'u Burundi. Yavuze ko ngo aya mafaranga ajyanwa mu kigega cy'igihugu cy'urwego rwa gisirikare akagirira akamaro kanini cyane igisirikare cy'u Burundi. Nayo magambo makeya cyane yatangarije ibinyamakuru vyari biri ngabi muteze mikoro nkuko yabyitangarije General Prime Niyongabo. Kandi mwibuke neza ko General Prime Niyongabo ari urongoye igisirikare cy'u Burundi ngaha, akaba gihagarariye haba bari hanze y'igihugu haba abari mu Burundi, akaba ari we utanga oda ivuye ku mukuru w'igihugu nkuko nguko bigenze. Aya mategeko rero bikaba bivuye muri ntare rushatsi nkuko amakuru agenda atugeraho agenda abivuga. Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba ari we utanze aya makuru vyihutirwa bikomeye cyane. Bikaba biri kuvuga ko rero abangaba aribo bagiye gushumbosha Antoine Felix Tshisekedi. Antoine Felix Tshisekedi murabizi ko yiyemeje kwirukana uyu mutwe wa M23 nubwo bitigeze bimukundira. Amakuru akomeye cyane nuko nubundi ahangaha baciye bagaragaza amakuru akomeye cyane bivuga ko Antoine Felix Tshisekedi ari gutanga amafaranga y'umurengera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvuga yuko ari gutanga amafaranga menshi cyane kugira Antoine Felix Tshisekedi ndetse yereke mugenzi w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuko amwitayeho ndetse yitaye no ku basirikare ibiwe. Ni amakuru dukomeje kugenda dukurura ku mibanire y'aba bombi. Bikaba biteganyijwe yuko rero abangaba ngo biteguye kuvyina intsinzi ikomeye cyane ngigihe umuhari wa M23 waba wirukanywe hano mu gisagara Goma ndetse na hano muri teritwari ya Masisi, Nyiragongo ndetse na Rucuro. Ni amakuru akomeje kugenda atugeraho mu vy'ukuri atari meza. Benshi rero bakaba bari kuvuga ko ari iherezo ry'umugo wa M23. Bakaba bari kuvuga ko M23 ifite ibibazo bikomeye cyane kuva iyi Special Forces y'Abarundi yerekeye ahangaha ndetse bafatanyije n'indi mitwe igiye itandukanye yari gukora imyimenyerezo ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ishyamba rya Kibira. Ni mu kigo gikomeye cyane giherereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, dore ko biri kuvuga ko abangaba badashize nkuko umunyamakuru wacu yagiye abidutangariza, akavuga yuko abasirikare n'ubundi badahise bashira ngaha haherereyemo abasirikare ibihumbi n'ibihumbagiza bakomeje imyitozo. Abangaba rero ngo bakaba bategwa inkunga ikomeye cyane na Antoine Felix Tshisekedi mu kuba ibikoresho, ibifungurwa ndetse n'umushahara. Bikaba biri kuvugwa yuko kandi umushahara w'aba basirikare utava ku gihugu cy'u Burundi, dore ko ari nk'igisirikare cya Kongo FARDC, dore ko giterwa inkunga na Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi wakomeza kugenda atangaza amakuru akomeye cyane avuga ko aba ari abasirikare be bamutabara umwanya ku mwanya. Antoine Felix Tshisekedi ari kugenda agaragaza ko uyu iri ari ryo herezo ry'umuhari wa M23. Nubwo umuhari wa M23 kugeza ubu nta kintu urabivugaho, haba Bertrand Bisimwa ndetse na Major
Major Wiringoma nta kintu baratangaza kuri aya makuru atanzwe na Antoine Felix Tshisekedi avuga ko iri ari iherezo ry'umuhari wa M23. M23 nta kintu irabivugaho, ariko ku makuru dukesha umenyesha makuru wacu herereye hariya uri gukurikirana imigwano ya M23 yadutangarije amakuru akomeye cyane biri kuvuga ko M23 ngiri stable ndetse ngo yiteguye kuba yahangana. Ni mu gihe yagiriye ubutembere hano Mushaki ku musozi wa muremure ndetse za Mweso no mu bindi bice. Position z'uyu mutwe wa M23 yavuze ko aba basirikare n'ubundi ngo biteguye kuba bahangana n'igisirikare ca leta ndetse n'abasirikare b'Abarundi nk'uko yabyihereye amaso. Yavuze ko aba basirikare bakomeye cyane ndetse uri kubona ko nta gihunga abafite. Ku yandi makuru yamenye ndetse yaturutse no mu masoko ikibanga nuko ahangaha ngo hatezwe ibisasu bigiye bikomeye cyane. Ubu ngubu FARDC itagifite ubushobozi bwo kwerekera ahangaha n'imodoka z'intambara. Bikaba biri kwibazwa n'abatari bake, biri kuvuga ko aba basirikare bagiye kwerekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagiye kujyana n'ibimodoka by'intambara bizaca hehe. Bikaba biri kuvugwa rero ko iki ngiki ari ikibazo gikomeye cyane ndetse kiri kwibazwa na buri umwe ukurikiranira hafi iyi ntambara. Iyi ntambara ikurikiranywe n'amahanga akomeye cyane nk'ibihugu by'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Putin, ubwo ni igihugu cy'Uburusiya n'ibindi bihugu bigiye bikomeye ngaha ku isi bikurikiraniye hafi iyi ntambara. Ni mu gihe ibi bihugu bigenda bisaba Antoine Felix Tshisekedi kuba yahagarika iyi ntambara ndetse yakumvikana n'uyu muhari wa M23. Ariko Antoine Felix Tshisekedi nk'uko yabyivugiye ndetse akanabishimangira, yavuze yuko atazigerana agirana ibiganiro n'uyu muhari wa M23 uko byagenda kose. Yavuze ko ahangaha aba ari abanzi b'igihugu kandi atazigera aganira n'uyu muhari, dore ko yongeyeho amakuru akomeye cyane avuga ko aba ngari abanyarwanda bashaka ngo kwiyoberanya ndetse bakinjira no mu gisirikare cya FARDC bagaca bateza umwuka mubi ngaha mu gisirikare cya FARDC. Yongeye gushimangira ko igisirikare cye gikomeye cya FARDC, anavuga yuko ubu ngubu FARDC iri kubaka ubushobozi bukomeye cyane. Ariko hari bamwe mu masesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagaragaza ko izi ari imvugo za politike, ari kwanga kugaragaza intege nkeya cyangwa se weakness z'igisirikare cye FARDC, akavuga ko igisirikare cye gikomeye. Nyamara abakurikiranira hafi iyi migwano bahamiriza amakuru akomeye cyane bavuga ko ubu M23 ikomeje kurusha imbaraga igisirikare cya leta FARDC ndetse n'iyindi mitwe nka Mai Mai, Nyatura, Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Kongo, igisirikare cya Tanzania SADC ndetse n'igisirikare cya South Africa, yewe n'abacancura. Abo bose bakaba bari kurushwa imbaraga n'igisirikare cya M23 kiyobowe Lawrence Kanyuka nk'uko bari kugenda ababitangaza. Ni amakuru akomeye cyane akomeza kugenda adushikako. Turakomeza kugenda rero dukurikirana iby'iyi migwano ndetse aba basirikare turebe isaha imwe batanze nimba barababerekeye ndetse baraba bageze mu buseruko bwa Repubulika ya Kongo. Bikaba biri kuvugwa yuko rero n'ubundi ngo barabagezeyo mu isaha itageze kuri imwe. Ni amakuru akomeye cyane mugabo, turakomeza kugenda tubikurikirana. Amakuru akomeje kutugeraho ngaha kuri Burundi News TV muri studio zacu ngaha Igitega. Ni amakuru akomeye cyane rero agenda adushikira haba muri politike, kandi nk'uko mumaze kubimenyera n'ukuri amakuru yacu akibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano, aho twibanda dukurura amakuru twifashishije amasoko yacu y'ibanga, aho agenda akurura amakuru 5 kuri 5 kubiri ko birabera ngaha mu gisagara cya Goma ndetse n'igisagara cya Bujumbura ndetse no kuri aba perezida bombi, ku mubano ukomeje gukomera hagati y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi no ku mubano w'igihugu cya Kongo. Bamwe nubwo bagenda bagaya ngaha igihugu cy'u Burundi nyicubaye General Major Evariste Ndayishimiye, bikaba biri kuvugwa rero ko ngo yari umubano ukomeye cyane gakomeje kubaka hagati y'uyu mu perezida we y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi. N'ubundi ni amakuru turakomeza kugenda tubagezaho nk'uko mumaze kubimenyera. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.